Ahojte lidi, vítejte u nového videa od Stick Mentořek a dneska si jdeme prohlídnout moji bejsu v Steel of Ragnarok. Takže tady mám Los Bombinitos, tady mám Brawl ST Patapum, tady mám Tortugini Dragon Frutini, Tralalita Tralala. Počkejte. Tady mám Tartaruga Cisterna, Black Hole Gold, Los Bombinitos, Ballerino Lolo. Jdeme dál. Tady mám Extinct Tralaleo, tady Samini Spiderini, Golden, Do, Renostruzzo Turbo Tremila, Bombardini Tortini, Samini Spiderini, Jup Sahur, Chachechi, Los Bombinitos, Beluga, Do. No, a to je všechno. Čus.